Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Pero es porque no llega bien. De todas formas, voy a mirar los otros ordenadores. Si no enchufa el móvil. Es que no llega bien. De todas formas puedo hablar con Jordan, a ver si hay... Vale, esa es la competencia. Perfecto.
No, vamos a meter a los veteranos. La final. Pero, sí. No, los veteranos. Otra. Las finales. No. Sí, vamos. Y luego la respuesta.
Pusiste tu carta ya.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Alba Pérez Iglesias, concellera de Deportes de Carballedo. Moi bons días, Alba. Moi bons días, que tal, todo ben? Todo ben. Bueno, primeiro, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerche a túa presenza hoxe neste campeonato e, bueno, preguntarche un pouquiño que opinas sobre o desenvolvemento deste trofeo internacional de Karate Ribeira Sacra. Bueno, gracias a vos por decidir facelo aquí en Carballedo. E, bueno, que opino, a miña opinión non vai ser moi obxectiva porque eu fixen karate toda a miña vida e, bueno, a opinión non vai ser dunha persona que nunca o fixo. Estamos moi contentos dende o Concello de que se decidira facer aquí e, bueno, de como estades levando a cabo, digamos, toda a organización do campeonato e moi contentos, e que traia moita xente e moi ben. Bueno, Alba, en verdad, que mellor opinión que a túa poderíamos ter, xa que, como ben nos comentabas, bueno, ademais de concellera de deportes aquí de Carballedo, tamén és cinturón negro, primer dan en karate e pertenceches ao equipo de arbitraxe galego, se non me equivoco. Si, fai uns anos que o deixei, pero sí que, bueno, dende os 8 anos fixen karate e tamén despois fixen o curso de árbitro e estuve arbitrando e, bueno, evidentemente non podo decir nada malo, todo o contrario, todo moi positivo. Para mí o karate é o mellor deporte do mundo, que vou decir. Totalmente de acordo. E, bueno, tamén compre comentar que neste campeonato temos 250 participantes. Diferentes puntos de España, tanto de Galicia, da Federación Galega, como de Castela e León, de Asturias e Portugal tamén. O sea, que é un campeonato internacional no que move moita xente e que nos gusta que a xente veña a Carballedo e que volva incluso. Totalmente. E, bueno, ti como natal de Carballedo, que lugares lle recomendarías visitar a toda esta xente que está hoxe aquí en Carballedo? Pois, Carballedo mellor é para vivir, pero, bueno, non vamos a pedir tanto, entonces sí que aquí hai un mirador, que é o mirador da Picota, pois que se ven nos Peares, e tamén, pois, aquí é moi típico as feiras, que son as feiras de Castro e a da Barrela, no cal a xente pois ven, come a carne ao caldeiro, pulpo, tamén, o sea, gastronomía aquí temos moitísima, é moi boa, polo cual é por unha das cousas tamén que nos diferenciamos e que a xente ven a visitarnos e volve. Seguro, segurísimo que con todos os participantes que temos hoxe aquí, todas as súas familias, visitan Carballedo e, bueno, con todos os espectaculares lugares que temos aquí para ver, seguro que volven outras ocasións. Espero que sí, eu espero que sí, a idea é esa, que veñan, pero que volvan, porque dende logo que en Carballedo, tanto a nivel natureza, paisaxe, é o mellor. Que vou dicir eu, pero é o mellor. Totalmente, a verdade é que ten un encanto especial este concello. Completamente, sí. Bueno, Alba, pois xa para rematar, gustaríanos, bueno, pues agradecerche o teu apoio e, bueno, apoio do Concello de Carballedo para poder realizaros aquí este campeonato que xa levamos 3 anos intentando. Disculpar que non pode estar o alcalde por motivos personais, pero, bueno, que lle gusta moito tamén este deporte, que o practicou fai anos e que vamos, que lle encantaría estar aquí vendo como se está levando a cabo. Bueno, esperamos pois voltar para o ano, non? Poder estar aquí co alcalde, bueno, con todos os competidores galegos aquí de novo. Oxalá, esperemos que sí, que para o ano volvades. Moitas gracias por todo. Bueno, gracias a ti. Tamén, por suposto, agradecerche, bueno, teu espectacular traballo como concellera de deportes aquí en Carballedo. E, bueno, moitísimas gracias por a túa entrevista. Gracias a vos. Un saludo. Gracias.
Ese fue un documental fracasado.
Estamos.
Io
¿Qué haces? ¿Qué haces?
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles